Moingo familia prabicha piny odhiero kama gisoe wigi nyakurom gajuang bang' mach muoch kendo wang'o utegi kod ohelni magi e gwenge ma Limuru e kaunti ma Kiambu. Wachore ni mach manochakore ot moro achiel kendo lak nyaka e ute mamoko ni koda guch muya mar gas ma okelo lal maduong'. Jatelo mawuok e kaunti koro okone tend kaunti mondo mi oket tenge sirne familia moyudo lal kod moyudo lal e ohelnigi ma bende koro lokore mirni. Ka obila chako timo nonro e wi gima dine kel mach makamano. Nilikuwa na mbuzi 8. Sasa hii moja ndio imebaki na nilikuwa nakamua mpaka maziwa. Nilikuwa nauzia watu waziwa. Na watu wengi wanapatwa na depression juu hakuna mtu anawaangalia, juu maisha ni mangumu, na mtu kama huna mtu anaweza toka kwa ajili ya kuja kupatia kitu kidogo uanzishe biashara, we ile kitu tu unaamua ni kurudi Geshagi. Tumechomekewa na kila kitu, watoto wetu uniform hawana, vitabu ndio hizi zote zimetapakaa huku. In fact anything, hata walitoka bila viatu. Hata mimi wenye tu niko hivi tu ndivyo niko, sina anything else. Kwa hivyo tunaomba serikali ikubali kuja kusaidia watu, serikali ya kaunti na serikali kubwa, sababu watu wamebaki bure, hawana chochote, wamebaki bure kabisa. Kawa were kod mautene gi wach